svima, danas ćemo igrati boks. Idemo u drugu tušnjavu. Sada ćemo vidjeti kakva će to biti tuča. Rivaj. Rivaj, znači možda 3 boksača. Ne, tamo. Da, 3 boksača će biti. Sad, da 3 su boksača, znači ja, ovaj tu i onaj non. Ovaj tu što sad hoda, onaj non u sivome i ovo ja. Oh, get out. Da vidimo. Hajde kukavci više i jedna dođe na mene. Uči krenuo ti. Koliko si ti pošao? Abort. Oh, fuck. Oh, you. Is the stupid. Oh, fuck off. Motherfucker. Već ovdje. Već ubite. Ovdje se ovako sad mogu boriti, ja sam čekam i kad ovaj jedan uđe u ren, a onaj tam drugi pane dole, ja sam mogu ubiti toga onda. Bog te ovaj mrtav ono. Ona vrsti mene, bog ti viš koliki sam ja korisni s tim. Aj, kad nas je trojica, ne mora niko da upiti nijednog. Foko, ne. Ajde, jedan. Evo ga debelog. Jo, je za ovaj dosadan konj. Jebem mu mati jednom jebem. Dođi na čiru. Jedan. Ne! Ako ga mrzim. Ajde! Subscribeujte se na moj kanal. To čuli? Molim vas, subscribeujte se na moj kanal i upalite like.
Ajde, ubi ga. Aj, jebem te se više. Ne mogu se mrdnut. Joj, kako ga mrzim, gdje mi je ono, da vidim koliko traje. 6 minuta, znači ovo će malo brže trajati, joj 7 minuta sad, aj, bože moj, ne! Uh, uh. O, daj brate, ovo nije fair. Kako ono ovo mora uraditi sada, ne kontam. To je to. To je to od ove epizode, samo da izađem da se sejvo.
Izvini što nisam puno pričao u videu.